Benganabususo benyawo kile phela veke esibuya kiyo emnyanyeni waqobe iminyaka wabonongorwana babonkhetheni abalime indima enkulu emkhakheni ehlukahlukene yokuthuthukisa ikoro yomvumo wesintu. Othumbe unongorwana omkhulu nguElenki Masemula weGamerefir eMpumalanga odume ngelika Majasi othumbe iBest Ndebele Artist Group. Unongorwana lo nguye wenu ayisingwami nguyine nenze bona ukuthi unongorwana lo abe khona laba ngithokoza nonke nithandele navota. Unomsamkhonza wakwamhlanga eMpumalanga othunga ivunulo yesintu uthethe unongorwana weBest Traditional Outfit. Ngibonga kakhulu futhi ngisazochubeka ngisebenze ngamandla ukudlula lokhu ngiyabonga. Abahleli bamaSAT mababuka nendlela abantu abatsha bahuluphele ngakhona ngokusebenzisa amakhono wezandla zabo okulonda amagugu. Kumenyezelwe ngokusemthethweni nokuthi kile minyaka ezako emithathu lomnyanya uyokubanjelwa esifundeni saKwaZulu Natal. Ngingumabhande Thombeni eJohannesburg.